Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in ma ba'd. Antunay ko kumanutaw amya katot. Bakinanglan na makapamupos kaniya at iso sambagian mga bangsami. Paganeron na arrihul lati takhruju min ad-dubur tahirun. So tigin so andu aluminio si kudubur na lumpio. Lumpios kaniya. Fala khilafu bainal ulama. Na dead na tigyan na khilaf sa mga ulama. Malagi-lagi siran siya sa opinion. Aso andu aluminio si kudubur as kanyan sutot na lumpios kanyan. Dito kailangan no baka pamupo. Ikadua, qala Ibn Qudama rahimahullah, laysa ala man nama aw kharajat minhu rihun istinja wala na'lamu fi hadha khilafan. Pitaro Ibn Qudama rahimahullah, aknaba tigyan kinanglan kutawa miya katurog. Anta kamiya katot. Kamana miya katurog kiman to, na miya kanaw kamapita. Naknaba kinanglan no baka pamupo, asar ka di ka pasong sa dasal. Kenapa kinanglan no baka pamupo kapag kaya diri cuy magadeskan. Udi na sotaw amya katot abas kaniyang pamupo. Dito kailangan no baka pamupo. Na udad na tigin na katawan nami abas khilaf. Ded na khilaf sa tigian kam lagi-lagi siya so kalangwan umang ulama. Ikatalo, ded na tigin na maaloy sa kitab gitu sa Quran nagusi ko hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ded na miya aloy sa Quran anta ka sa hadis ini sugu kinanglan na makapamupo kasi kukya pakatot kada. Fakhurujiha na sukyal yun yan na yun kidul wudu. Miya batalian so abdas ka. Ibaratos ka na maabdas lakin la yujibul istinja. Wait na kanaba kinanglan ba ka makapag-istinja, makapamupo. Ikapat na waqad rawa at-Tabarani. يروي الطبراني في معجم الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى من ريح فليس منا. Sana tigin sa mag-istinja anta kagyan ko tamamu po si ko kaya pa katutian nakna baamiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala shakka anna taharatur rih. Sama na na dead na tigin na sangkatan ron sa giyang kaiya. Sutot na lumpios kanya. Wa adamul istinja'i min khurujiha nagugyang kutwa di ka pamupo sa giyang kutwa keli wa giyang kutwa tot na actually na min rahmatillahi bi'ibadi na padai ko mga limo o Allahu subhanahu wa ta'ala. So insyaallah pangintam ya karaya gagyang ka iyaw sa tanuron sa pakambarakat no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dars tanu aqulu qawli hadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام.